Of course. Yang datang ni pun cantik tempat. Dia boleh control the crowd and then relax, santai, not too formal. Macam I datang, memang I akan posing dekat every spot. So, I rasa tak ada favourite, semua I punya favourite. As long as you are mine, I'll be there. Saya Rashidi bin Saleh. Dan saya, Nur Amira binti Zakaria. Baru selesai majlis nikah dan sanding di Villa Romba Flora Romba. Tempat yang cantik. First, saya daripada dululah, I mean, once kita dah booking ke tempat ni, kita a bit nervous lah sebab tempat ni cantik. So, maybe banyak benda yang kita rasa kena prepare well. And then kita rasa macam, boleh ke aku buat kat tempat macam ni sendiri. And then pagi tadi, bila sampai kat sini, kita rasa a bit nervous lah. Tapi dengan bantuan Don as kita punya floor manager, so saya tak rasa nervous sangat lah. So dia calmkan kita punya nervous and then dia well managed lah. So langgar je. Gitulah. Rasa semua sekali puas, happy. Rasa benda ni well managed, well planned, semuanya sukses. Alhamdulillah, seperti yang memang dalam planning bila kita rehearsal. Dari segi kita punya pertama kali kita engage dengan tim nikah satu ni, dia cantik. Dia punya flow, dia punya perancangan dan dia guide kita daripada A to Z. Yang penting always dia up to date. Betul. Alhamdulillah. Actually, tempat yang estetik, tempat yang glass house ni kami punya dream wedding lah juga. Sebab sekarang ni trend. Dia bila trend glass house ni dia nampak lagi menarik. Lepas tu kat sini pula ada ada flora, banyak kehijauan. So that's why kita memilih tempat ni. Dan Alhamdulillah package dia pun kena dengan bajet kami. Mudah kan? Kahwin je lah. Alright guys.